Wonɓe men darde fewndo sayɗo ka média guinéen hikkorɓe leydi sénégal ga hono famirɗon noon en hewti ka aéroport international Blaise Diagne ɗo ko yowiti e jaɓɓagol artiste jo satinaɗo fi tawdegol e rawnagol hitande 2024 nden ɗum ko tati ka tigui tigui concert satiɗo wadde ñande 31 décembre 2024 honto ɗum watta ko Douta Seck homɓe woni ko satini hen ko alliance de la sous-région wondude e moƴƴobere femme sénégalaise d'origine guinéenne haray média ji guinéen ɗin hewti ɗo fi jaɓɓagol tati hiɗen haɓɓimo o yalta e joni enen makko woda ko ɗenɗoɗuɗen addu en iwde ka aéroport ga hewtiri en ka hôtel. General artiste ma wewti ayanay holliri on noon min hewti ka aéroport international Dias ɗo fi tawdegol e jaɓɓagol tati artiste jo satinaɗo fi fijangol guinéen hikkorɓe sénégal ɗo tentini Dakar ka rawnagol hitande 2024 ɗo konto ɗum watta ko Douta Seck centre culturel haray noon ko moƴƴoɓe ɗiɗe culturel woni ko satinani en ɓe ɗum ko alliance de la sous-région wondude e association femme sénégalaise d'origine guinéenne haray tati woni ko hewti ka aéroport so daari ɓawa men ɗo fewndo sayɗo on famay haray woni ko hewti ka arrivé ɗo en tolnamo joni ka plateau spécial ɗo landoɗen mo ko honno ardi ko honno woni ko marani jama on ko ɗum fodata jama on ɓawto ɗum jondiri rendez-vous ñande 31 décembre Médina Douta Seck voilà haray rasta no hewta ɓawa ɗo wonɓe men darde wotan woɗɗo en tintide joni enen e tati ka tigui ɓayde no andirɗon ko fi ñande go voilà haray o hewti ɗo déjà voilà haray o hewti ɗo wano men holliri on noon rasta tigui hewti ɗo o yi fans ɓe ɓen kadi hewti ɗo tawdegol e tolnugol mo ngol rasta assalamu aleykum mi saɗima ko tooli. aleykum salam wa rahmatullahi on jarama jama julɓe haray pay ko mon ko ŋewti tigui paccum kon voilà haray wono famirɗon noon voilà na aran noon hewtugol ɗo tati ka saare ɗo e ngal ɗo kadi ko ɗo woni ko jama guinéen on ɗum ko association de la sous-région wondude e moƴƴobere femme sénégalaise d'origine guinéenne woni ko hewtini fi rawnagol hitande 2024 nden ko addi kon taw ko honum woni ko nelduɗa jama sénégal o sina ko woyi wayli la neldi jama on ko ɗuuɗi par ce que voilà ko yiwata ɗon na ko ɓeɓata ko yata ɗon ko Allah gandi hewata yoɓe habbo quoi sina ko woyi wayli tati foma tigui no ɓe andiri noon quoi ko mawnino ɗo quoi komi woyi haalde kon quoi mo janɗamo semba sakko bonnamo danse jiɗi gama lumminoje ɗen mi wawa ɓeya quoi mamanaji an en quoi ko fiñande go hewte ƴeewen ƴeewidiren waɗen ko liila yoral saggina ɓendali ɗon yessa yiya yawe ete juura mais sen dandiri ka guite ganday ko noon fiñande go waɗe yiite ka Douta Seck ka yette baɓɓe woɓɓe haray no anda so tawi ko tati tigui ari haray acapella on raɓɓuɗo kum fi andingol tigui on jama on tati hewti ka aéroport tati sans ale a joni ko ɓandu ƴiye ndu na ɓandu tewɗuma go quoi ko fiñande go kaka ka dande nde juutiti nde moƴƴi ɗo koto men hay ka
Yes, I. And indeed, the wengaldi, and yidindiri lani, sinamaide tunangi, ko atumpoma. And indeed, the wengaldi, and yidindiri lani, sinamaide tunangi, ko atumpoma. Himo arde momo sanalang, yo finyande go. Voilà, ko non tigi are Doyen Saliou e kongol gotol ɓawtoɗo wayodire jonne jama rendez-vous ka centre culturel Douta Seck ñande 31 décembre on faami ka tigi tigi woni ko hewti ɗo. Merci, aray félicitations, aray avant tout remercier les ménagères, remercier le staff Tati Tati on fop, remercier la communauté guinéenne et communauté sénégalaise, communauté africaine wonɓe ɗo ɓe fop, andinemɓe e jonnunoɓe rendez-vous arrivé Tati Tati hande le 29 pour jougol concert 31 décembre maison culture Douta Seck. Haray premier rendez-vous on laati ke arrivé makko hande laati ke ko luttani en ko nyalanden 31 décembre et il e ley kongol président Jammalal Bari Bantingel, président sénégalais d'origine guinéenne et président et alliance sous-région. Donc haray e remercier acteurs culturels guinéens wonɓe nder leydi Sénégal fop, remercier communauté Sénégal et gouvernement Sénégal on, remercier liberté weltanoɗen Afrique. Merci, félicitations. Voilà, ko le 31 décembre on famir non enen e Tati ka centre culturel firano go hitande 2024 ndeng hare ko haɗo arduno ɗen e jonni rendez-vous hey en ton nani. Voilà, wonɓe men darde fewdo sayɗo ka médiaji guinéen hikkorɓe Dakar mi weltani ko on fotayna seeɗa iɗen ka résidence ka wernuɗen Tati wono yiro non ka écran ji mom iɗe wondi ɗo e artiste jo fi rawnagol hitande 2024 nden ɗum konto watta kaka centre culturel Douta Seck le 31 décembre prochain artiste jon hewti iɗe wondi enen e Tati. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Wala hara mi weltanike ma mi weltanike kadi jama on fop battane sena ma on e équipe ma on fop haray a hewtiga ɗowtugol guinéen on firanago hitande 2024 nden kono jaɓɓorɗa ko tawata ko a woni ko suɓa e ngal ɗo kadi fitawdegol. Ko weltanagol jama on fof taw fuɗɗode nde mi jarna fof mi weltanoɓe par ce que voilà yimoɓe no ɗuuɗi si tawi a jama on anditi fima nodditima fayntin arti yara ko ya weltanoɓe kadi weltano organise uɓe ɓen ɗo fof a faami nawra yeeso no moƴƴiri lan ari hikka ɗo kadi waɗango jama on ko wawata yawde ko yata welde tigi tigi. D'accord, e hare naranuma hewtugol ga hewtiga en fiji mi yi golleji ma ɗin manda so tawi woodi ko yoɓiɗa kesum ko tawata ɗum ɗon hari mi wowa yiwde minen wonɓe Dakar gaɓe. Haqiqa no woodi no ɗuuɗi no arde par ce que ɗum fof wontino e golle mi fi prépare gol 3e album on machallah ko woɗɗa ko woni arde inchallah min naali ɓe nana e ɗi fof meɓe nana extrait ji go si Allah jaɓi ka nder dande ko hawre kaka dande an ɗo si Allah jaɓi ko wata timmude. Voilà, e nder mum manda so hewtiddi organisateur ɓe ɓen mi artiste ɓe guyno ga ɓe neɓay si ɓe ƴewa ka podium har ɓe heɓata tan fijutugol e public on manda so tawi woodi ko yedduɗa équipement on e fiyo équipement on kadi wawa yeddude organisateur ɓe ɓe way ko haqiqa woɓɓe no wowi arde ɓe ronka fijude moƴƴa mais no gasa yeru ko mi yari mi joui Dakar ɗo kon mi waɗi min e famɓe am ɓen ɓe andi ko honno men seediri ko honno men wawi seedirde si lanna gaynitade peut-être tay si mi heɓali tan moƴƴa yeru tanmo mi heɓuy on mi fijanna e jama moƴƴa no gasa ko ɗum kadi si woɓɓe ɓen nelitani on tigui landiti fi on tigui ɗo moƴƴa haray yoɓe habbo ko mawni sina ko woyi wawli machallah wala gasa mi sembali bi mi yiwɗo ko gotum ɗum quoi piji ɗin sanzali machallah yoɓe hewti le 31 ɓe ay piiji kesu kadi mawnuɗi no gasa ko ɓe yira Allah kadi si Allah on newni jaɓi ko labinta concert ko son e lumière anda gon sengo ɗon kadi si tati miijiteke fi mum e si woodi ko yewtide équipe mum way mi miijitanoki fi mum ga tonton merci ko andintinɗa lan ko mba Allah waɗi organisateur ɓe ɓen no ɗo hewtal taw yoɓe hutor ɓe nani yo naddu ko noppi maɓɓe caraw ɓe labina heddo ko an kon min kadi heddo amalumminoje ɗen quoi. Voilà, fi amalummino on haray rastano sokoli kanko ɗum podium on anda ɗon kadi so tawi a yewte fi sécurité on ɓe haɗa jama on ƴawgol toon ɓakkidama e podium on añi public on sécurité on haɗa jama on ƴawgol toon ko gonga kamɓe kadi ɓe accam heɓa no mi waɗira piiji an ɗin quoi par ce que plupart wonde ko sécurité on wata lan so judde ara ɓe ɓangini ɓe danda lan ara ko kamɓe duwalan dandede ɗum ɗon taw par ce que ɓe accanno mi fontora quoi woɓɓe ɓe gara ɓe walla la woni mais
ko siɓe hirbi keɗan ɗo mi wonta e gowum e juuɗe maɓɓe ɗen a faami ɗum ɗon fof quoi ɓe accan mi wona ciɗin quoi machallah haray sino ko weltale weltanagol yimɓe ɓen fof a faami ko hedditi kon promoteur ɓe yo moƴƴinga moƴƴa ɓe siva fi sécurité on no dura noon e sonorité on fof ciɗin heddano on ti golle mum ɗen kañum kadi machallah sahi maɓɓanaɗen on pooɗike haray 2 heures yoni ka résidence ɗo aɗo waɗodirde ko marɗa ko yettina e amen mais yettina menen kadi e public guinen hikkoɓe sénégal ɗo machallahu ko yoɓe aru ko ɗuuɗi fijen ko enen wallodirta ko enen tambitodirta mo be arda e fijundaru e jaleɗe voilà no ari yigol artiste mum on ari waɗugol fendane on passé ko noon quoi si ari noon ko fijundaru arden si on ti iwi ha ko iwi ari ɗo ko fi jama mum on kadi machallahu yoɓe aru no moƴƴiri ko ɗum ɗo yettinantoɓe on tigui arara no yooɓi moose fijundaru fija jala quoi yette mbaɓɓen yiwgol mattum yonata haray ko maɓe enande hitoma gon siɓe hoolo ari haray ɓanguina men wondema hin tigui tigui ko tati ka tigui tigui modi hamidou ɗon soñji ɓe yette baɓe bi to bi ka aéroport o ngala accude ɓe foofa quoi manaji alle ko ba yetta mo mari le reedu jandu mais ko doy quoi machallah mi ñande go ok ko hito gon quoi voilà hito gon men iye o gon ɓe sokolini ɓe ɗaɓɓitude ko wata hawrude kono mi waɗanta ɓe ɗo ko tata ɓuttinayi ɓerde nden hayso labbe saare hayso labbe saare hay no waɗe oɗo awa noon siɓe falaɓe yennaylan siɓe falaɓe haɓɓaylan siɓe falaɓe piyoyaylan soɓe mi selatama siɓe falaɓe yannaylan siɓe falaɓe haɓɓaylan siɓe falaɓe piyoyaylan giɗo soɓe mi selatama juuri ɓernde juuri wonki soɓe mi selatama defata ko ɓaymi ñama giɗo soɓe mi accama wawlanan ko falada konko multatammi tuntumbo jemma hay ka ɓernde maɗa e gaño goto andu sendata en ɓernde an ko falanomi ko gigol matu wullanomi giɗo iyo giɗo ka ɓernde maɗa siɓe falaɓe yennaylan siɓe falaɓe haɓɓaylan siɓe falaɓe piyoyaylan jiwo soɓe mi selatama mi selata on yo Dakar mi selata on yo Sénégal kara pullo ko hikkori mi selata ɗon kala guinéenjo ko hikkori mi selata ɗon surtout kara ko jikke teddugal daki yarayde yoɓodirani e weltani sous région moƴƴa weltani kadi femme d'origine guinéenne acci mi junja e lanɗan si mi yejjita e parti ji ɗin on faami mais ko fiñande goo hewte waɗen tigi tigi on faɗɗiti janggo ka ko faɗɗi janggo le 31 ka dutta sek no gasa ko ton modi hamidou non tigi haray alliance de la sous-région wondude e femme sénégalaise d'origine guinéenne tati média ji ɗin fof onon public on hey en 31 décembre dutta sek ɗum ko Médina wallahi